Ladies and gentlemen, for coming through to the official launch of the 18th edition of the Xitsonga Music Awards. I want to start this talk first by appreciating But Sydney and Siskensan. Please, ladies and gentlemen, give them a round of applause. On Spring Day, they look really beautiful. Thank you very much once again to our acting GE for radio, Mr. Spedeles Xaso, for delivering such a wonderful message about the work that we do as Munghana Lonene and the SABC African language stations. Mr. Xaso, I want to promise you, last year when we relaunched this project, we said to you that, one, over and above just preserving the cultural heritage of Xitsonga, we are going to make sure that we lay support from different sponsors, different stakeholders, to make sure that the Xitsonga Music Awards are big. And I'm very proud today that the Tzaneen municipality has signed up a 3-year deal with us as the radio station. I'm also very proud, Mr. Xaso, to inform you that it's not just the Tzaneen municipality that has taken up this deal, but you are also looking at a project that for this year is also sponsored by Standard Bank South Africa, the Limpopo region. This is also a project, ladies and gentlemen, that is sponsored by Dr. Hlati, the one and only, financially for this year. We also have on board CTM, who came to sponsor a music project this year to make sure that we grow the Xitsonga Music Awards. We are also sitting in our midst with a delegation from the Limpopo Tourism Agency that is also interested in making sure that they bring all the other people who can come and support this project. Before I move too far, ladies and gentlemen, I would love for us to, I'm not sure, Brian, are we ready to take up the video? No, not yet? Okay. I wanted us to play just a short message from our headline sponsor, which is the Greater Tzaneen municipality, so that you can hear from them how excited they are about this project. But nonetheless, I would love, colleagues, for all of you to give a massive round of applause to this legend that I'm going to ask to take to his feet, Dr. Thomas Chauke. Please take to your feet that time. Ladies and gentlemen, you are looking at the first sponsor of the very first Xitsonga Music Awards in 2002. He's the man who took money from his own pocket to make sure that he sponsored this campaign, and ultimately also had a number of categories that he would sponsor over the years. Let me acknowledge also the presence of Hosi Matsila, who also is a very big supporter of the work that we do as the SABC Limpopo Combo. This year, our theme is Imfumaulo Waina. It's our sound, it's our rhythm. Why are we celebrating a sound and a rhythm? This is because you have no other sound but this one that gives you the best music in the country. And we want to make sure that as part of preserving and celebrating our culture, the music from the grassroots level is also celebrated. For over a number of years, all our South African artists that have been producing music, they have found the flair and the fun in creating music. But the Xitsonga music, whether you love it or not, it calls you. It's very colorful, it's very good, it's very persuasive in its culture and nature. We dance with pride to the Xitsonga Music Awards. Imfumaulo Waina. This year, ladies and gentlemen, we are going back to the Nkwankwa Stadium. And our promise is that we've got massive surprises in terms of how we preserve this music. There is an award that we are going to make sure that we resuscitate this year. It's just a few things that we are working around, and we'll make an announcement in due course in terms of that award. I would have made a very big mistake, ladies and gentlemen, if I did not acknowledge the presence of Papa Penny. Aye. Thank you very much for coming. These are some of the legends, ladies and gentlemen, that support the thrive that we make
as a South African Broadcasting Corporation, Munghana Lonene FM. So there are two things that are going to happen this year. The first thing that we are going to do is we're going to run a massive musical campaign in Kwankwa, because we want to make sure that all the artists that have not produced music have the platform where they can showcase their new music. So the breakdown of the campaign will start with a music workshop where we meet with the different artists from the different spaces. Secondly, we will meet also a night before the actual awards with the legends that have produced very good music, to honor them for the mentorship that they've given the new artists, but also to celebrate the work that they put into the music industry. Then all of these activities culminates into a very big celebration of the different categories that you have. When we started the Xitsonga Music Awards in 2002, we only had literally 4 categories. Today, as we speak, we've got 15 categories, and all of which celebrate the rich cultural heritage of South African music. Not just Xitsonga music, but all the different genres. So if you're an artist who is singing in Xitsonga or an artist who's collaborating in Xitsonga, we are here to celebrate your music as the SABC. And we want to see you thrive, we want to see you share spaces with the big corporations. This element, ladies and gentlemen, members of the media, is also a very big drive into people coming to Limpopo. Our partnership with Tzaneen municipality is not just a partnership that looks at coming to celebrate music, but it is also a celebration of the country's greenest and cleanest town. I don't know how many years now that the municipality has been winning these awards, but it's a story that it doesn't get told in the national media spaces. It is also our way of giving back to our community, because we want to see how the small and medium-sized businesses in and around Tzaneen can benefit from the celebration of Xitsonga music. The businesses that are in that space need to be able to benefit from this project. So, ladies and gentlemen, members of the media, if some of you here have not been to Limpopo, or you know of people who would love to partner and collaborate with us as we celebrate the music space of this country, please do join us in Kwankwa on the 4th of November this year. So, I present to you, ladies and gentlemen, the 18th edition of the Xitsonga Music Award. We can clap again. I mean, it's a very big project. No. Okay. My apologies, ladies and gentlemen. There's a very nice video that we put up for you that it wraps this talk that we're making now. But nonetheless, let me take this opportunity once again to thank our GE and the SABC for believing in us when we said we need to celebrate Xitsonga music. Let me also take this opportunity to thank my team at Munghana Lonene FM, all the presenters, all the music committees, for making sure that year in, year out, we promote this project so that all the artists are a part of it. Let me take this opportunity also to thank our sponsors, all our stakeholders, that year in, year out, when we come to you to promote this event, to promote this big campaign, you always support us. I would have done a very huge mistake, ladies and gentlemen. May we please just give a round of applause to one of our legends, Ma'am Yvonne, who just walked in also in support of this project. Thank you so much. I really appreciate it. So that's our story. The 18th Xitsonga Music Awards. Thank you very much, ladies and gentlemen. Pastor Frank
Tlemo, Famala Yeso. Go explore. Vota eka xiyengeleshi rhumela rito praise ku nga PRAISE na letere nkambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. Ku vota swa pfale vusiku bya ti 26 October 2023 nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina. XMA18. Ikhense swinene kusuka ka vasayini va ticheke ta hina no tiyisisa ku ha hola namuntlha hi holeni hi beleni mavoko. Hi tlhela hi rhandza ku amukela Dr. Yvonne Chakachana, Princess of Africa, a hi va beleni mavoko na vona. Welcome, Mama. Hi tlhela hi amukela na muyimeri wa Sesivuyelwa le henhla, a hi va beleni mavoko na vona. Khosi Matsila, a hi va beleni mavoko na vona va kona namuntlha. Sis Connie na DJ Brian va kona le ndzhaku, a hi va beleni mavoko katsa na DJ Matt. So, aka ntirho wo fana na wa namuntlha Khensani. Everybody loyi a taku a ta hi joina la ku katsa na lava yingiselaku aka radio. Leswi va lavaka ku swi tiva i ku tinqambi leti nga ta va ti kha ti phikizana i va mani. Matimu ya timhaka ta mphikizano aka swa vuyimbeleri ya lehe ngopfu. Loko se siku ra kona ri ya fika ko va wena na mina hi nga ri ku tinqambi hi nge swi tivi ku mbilu yi ba njhani. Va Sesi Yvonne va ta ku byela even after loko va wina ti-awards ta dozens and dozens, loko se siku leri ri fika mbilu ya kona nga ku se yi ba hi ri la ka thavathava la. Hina hola ku tiva ku tinqambi leti ku nga tona ti nga ta hi nyika siku ra kahle hi ti 4 November i va mani. Hi wona nkarhi wa kona. Hi wona nkarhi wa kona. Xin'wana kumbexana lexi hi fanekele hi xi endla, hi fanekele hi amukela my favorite couple in the world, hi lavaya va fikile le. Mama doesn't know that loko ni kula a ni hleketa ku nunu wa vo u ta teka mehe. Amukela mami. So, namuntlha hi la ku mi tivisa va yimela ku langwa eka swiyenge swo hambanahambana. Xa n'wina i ku languta xikirini lexiya. Mi vona ku i va mani va yimela ku langwa. Lembe ra ku hela loyi a nga famba na sagwati leri a ku ri Dr. Sophie. A hi voneni ku phikizana va mani eka Best Xitsonga Newcomer. XMA18. Mpfumawulo wa hina. Best Xitsonga Newcomer Artist. Lava i va yimela ku langwa. A. Papa Rulani. B. Vanhu va Mtakaro. C. Steve. D. Ben 10 Weezy. I don't wanna try no more. E. Madima. Ku vota eka xiyenge lexi rhumela rito new ku nga NEW na letere ra nkambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ya mahala a yi tirhi. Ku vota swa pfale hi vusiku bya ti 26 October 2023 nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina. XMA18. Okay, se hi kho isukile a ku ri vanhu lava nga ta va kha va phikizana ka Best Newcomer. Xiyenge lexi landzelaka Best Traditional Gospel. XMA18. Mpfumawulo wa hina. Best Xitsonga Traditional Song. Lava i va yimela ku langwa. A. Checkers Maluleke na Makhanani Sisters. Famba chela fole. B. Deliver Makubele featuring Besi Mfana. Fole. C. Oscar Makamu na Majuvani Sisters. Kuhanyelwa ibukosi. Mira imina
D. Pesimfana Matsengwe Tambi Boy Jibunguriwile Kuvota eka xiyenge lexi rhumela rito TRAD ku nga TRAD na letere nkambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. Kuvota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. Nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina. XMA18 siku ro tsaka leriwa ra ku ba mavoko a hi va beleni mavoko na loko ku ri mi na ku sola mi ta sola ndzhaku sweswi endlani hi ku hinkwavo va mi tsakisa mi ya va vhoteli hinkwavo kahle kahle best Xitsonga praise song XMA18 I mpfumawulo wa hina. Best Xitsonga gospel song praise and worship. Lava i va yimela ku langwa. Colin Maluleke Makombalela. Phumzile Sambo makungu ya wena. C Themba Nyathi Swinitekele Malembe. D Pastor Frank Clemo famba na Yesu. E Go Explore Tsekatseki. Kuvota eka xiyenge lexi rhumela rito praise ku nga PRAISE na letere nkambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. Kuvota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. Nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina. akhensa swinene se va kha va twakala muse mpfumalo wa kona na vayeni va kha va fika hi ku tala Seslina akhensa swinene loko mi joinile sweswi na Sivara amukela swinene so ya mahlweni the next category i xiyenge lexi va nga ta va kha va phikizana hi vuyimbeleri bya disco best disco song XMA18 I mpfumawulo wa hina. Best Xitsonga disco dance song. Lava i va yimela ku langwa. Xitsonga Bafana i trouble. B. Mr. Chongo featuring Vuyelwa wife material. C. Cool B why minga bulangi. D. And a C featuring Manflow Switiva Ivanu. E. Daniel Brothers Wama Pikina for Sholo. Kuvota eka xiyenge lexi rhumela rito disco ku nga DISCO na letere nkambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. Kuvota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. Nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina. XMA18 ku ri ku wina mani swi le mavokweni ka ya muyingiseri na un'wana na un'wana loyi a nga yingiselaka nkarhi wa sweswi loko swa ku mi ta vuya loko endzhaku ka masagwadi ti 5 hi vona hi Facebook ku va a mi vhotanga na kan'we i swa n'wina sweswo xiyenge lexi landzaka best Xitsonga hip hop XMA18 I mpfumawulo wa hina. Best Xitsonga hip hop song. Lava i va yimela ku langwa. Sign Free featuring Lolinette Nkari. B. Kenaise Chibulwabulwa. C. D Michaels Makelwane. D. Paula Daya. E. Socha B featuring Prefix and Karani.
vota eka xiyenge lexi rhumela rito hip ku nga HIP na letere ra nqambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. Ku vota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. Nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumelelo wa hina. XMA18. Down. Leyi landelaku Best Xitsonga Traditional. XMA18. I mpfumelelo wa hina. Best Xitsonga Traditional Song. Lava i va yimela ku langwa. Hey! Checkers Maluleke na Makhanani Sisters. Famba chela fole. B. Deliver Makubele featuring Pesi Mfana. Fole. C. Oscar Makamu na Majuvani Sisters. Kuhanyelwa ibukosi. D. Pesi Mfana. Matsengwe. E. Tambi Boy. Jipunguriwile. Kuvota eka xiyenge lexi rhumela rito track ku nga TRAT na letere ra nqambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. Ku vota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. Nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumelelo wa hina. XMA18. Ay babeleni mavoko. Swa hlupha ku kandziyisa risimu n'wino. Swa hlupha. Ku ri nghenisa ka radio swi hlupha ngopfu double. Ku ri va mu yimela ku langwa hi swin'wana va humelerini hi babeleni mavoko. Hi xitalo tinsimu ta Xitsonga kumbe xana tanihi Vatsonga hi tiveka ku hina pongo kusuka ka swimbalo swa hina hi pfuka nampundzu hi 5 hi humesa xipikara handle Dr. Thomas Chauke u ta pfuxa ndhawu liya hinkwayo hambiloko hi ri kwala Joni. Movha ya koku i ya Mutsonga u twa loko yi hundza ku leyi ya le kaya leyiwa u vhoko avuxeni va ku ahe swi famba kahle. Mara ku na lava yimbelaka Afro pop na R&B va yimela ku langwa hi lava. Kulangwa. Brian Bomba, Katitimela. Hlamisi featuring Brian Bomba, Nacha. XMA18. Mpfumelelo wa hina. Best Xitsonga Afro and R&B Song. Lava i va yimela ku langwa. Brian Bomba, Katitimela. Hlamisi featuring Brian Bomba, Nachaba. IK the vocalist featuring Tibani Nakuranza. Mesh Sarila Shalala Bilui. Volcano Zikensa Hosi. Kuvota eka xiyenge lexi rhumela rito Afro ku nga AFRO na letere ra nqambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. Ku vota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. Nomboro yin'we vota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumelelo wa hina. XMA18. Very tight. Phikizana ka kona ka tikomba already ku ta va ku ri ka xiyimo xa le henhla swinene. A mi lavi nyana commercial break. Penny. A mi lavi ku vona ku lavatsongo loko va ku va entertainer va endla njhani. Hayi leswi swa n'wina. Okay, hi mi lulamisele entertainer ya xisati vito ra yena i Miss Hillary loyi a nga ta xitejini sweswiwani i nkarhi wa yena ku a hi komba ku loko a tlurula xibelani swi endlisa ku yini. Miss Hillary.
moshetela balani mawako nola kumi panza nola kumi babisa emeleri nola kumi panza nola kumi va nola kumi panza nola kumi babisa nola kumi panza nola kumi va Beshencha magia, ikongwazi ngishukia. Oyu halidia, musumoni ndibukipa. Izenzo kukipa, ribulele ndikekipa. Tangiba dikiba, minzangari mashikiba. Beshencha magia, ikongwazi ngishukia. Oyu halidia, musumoni ndibukipa. Izenzo kukipa, ribulele ndikekipa. Tangiba dikiba, minzangari mashikiba. That's a good one. Hillary, can you give us one more? Okay, great. It's Miss Hillary.
Okay, all right. So, yeah, lava, what se va tsutsuma, mara va fane va beriwa mavoko lava. Ay, va Yeah. beleni mavoko. Too much. So, I was just verifying swin'wanyana la na Khensani. In the olden days, a ku ri na stereotype xa ku loko munhu a voniwa mbele xibelani. The first thing that comes to mind is ku u tsutsuma exikolweni and u lo tlula hi fastere a nyamalala. A hi swona? Yeah. So la hi mi nyike entertainment ya Miss Hillary. Yeah. Loyi a nga a law graduate. Yeah. And u dyondze xikolo a university a kha a finance her university education hi ku cina xibelani. Ang belin mavoko. Lexi tsakisaka I ku loko wo ze u fika u mbale kahle na misisi ya kahle na hili ya wena na bag yo fana na ya mama la swi vula ku Xitsonga u xi tivi kahle loko u fika u ri so swi vula ku Xilunga u xi tivi kahle ene I mavunwa hinkwaswo sweswo hi ku hambiloko hi torini ma tiva hi swibelani loko hi tetani yo va swibelani swi helerini ku na tinsimu ta Xitsonga leti nga kona hi vona mi yo hwi mi petse mavoko hambi ku chuha Dr. Sophie mi nga chavi na ku biha na kun'we se va ta hi tlangela tinsimu laha lexi tsakisaka I ku a hi ri ka workshop a hi khale Buti Siphelele na MDK hi va dyondzise ku cina se loko va karhi va tlanga tinsimu leyi hi karhi ya mahungwini le moyeni va ta va karhi va mi komba leswi hi nga va dyondzisa swona a ni n'wana loko a dyondzisiwa u tsala xikambelo se sweswi hi va tsarisa xikambelo kahle kahle xikambelo va tsarini va pasile mara sweswi wa vota ku mi kombeni ku va na ntokoto wa leswi hi nga va dyondzisa swona hina. MDK, is this an ambush? Am I ambushing you? A serious one. But I believe in them. Ma vona va mbarise ku yini va te va karhi va swi tiva ku namuntlha ni va dyondzisini mativa. Okay, all right. Ni tlhela ni va languta Quintin a karhi a va khwenuta ku va swi kota na n'wina ni vula ku yimani mi cina phela hi nkarhi walowo mara na vo va ta va ri ku cineni na hina mo titshega hi valavo kwala tlhelo va ta mi pfuna if there's a njekatsongo but hi kombela risimu DJ Brian le ndzhaku risimu rero ri yimisa vakulukumba va hina to come show us what we taught you. A nga chavi nta va odela ngwenya yo kota ku cina la. Tivambili la Svara u kona Penny u kona a va ta va nyika matimba. A yi tiye DJ Brian. DJ Brian ni mtshembe ngopfu. Oh DJ Brian Papa Ntsongo.
The Britannizer, thank you so much. Thank you so much. DJ Brian. Labawa by Robin, Labao. By Robin Mastiba. Anir. Yes, as a rose of banana and Jan, no Fabako, Mashiro Fuka, and Tashumani. Babisashani. Kuna aikungo ben arkona Kruger National Park itakombela atans atabatsunzusha revision ne revision chikambele lesha nga batsarisa shona le Kruger National Park. Thank you so much for dancing. Thank you so much for that. I love that when you dance mama goes yes. I'm like yes. Brian, I can go in Hilo Simura, I could put DJ Brian, revision, Kwalano, and then, ne? Xitsonga Nyan, you've got this. Bona, I trust you. I believe in you. Yes, I put money on you. Milabari, it's one. Bo I one. Okay. Dr. Sophie Mankolota Kwalano, Minga Tambalash Pelani Mikela, Minga Shetang Chumisholiakaman. All right. Okay. All right. Division it I put Ike and then Nabab and Birbataba joiner. Okay. Inna. Roller. Richard Lance. But Mori, what? DJ Brian, Nikombela Nansungolonga Len, Nikombela Kuyabatala Swana Lavambir. Bapulitintangu so kuchina belan swinge end, kuchina makwaya swinge end. With that said, ladies and gentlemen, pan buchina lava kono. Nibone Makongele, Nibone Ledwin Madio, Nibona the twins. In fact, DJ Brian, Narkombela, the twins. Moshe Aba, Ayar Nankari. Thank you so much. All right. Me practice. For the 4th of November, I will have no mercy. All right. Yeah, my friend Nakutibi Sabay Melakulango, Kashianka Swamana Ambana Eka Xitsonga Music Awards 18. It's a Best Xitsonga Hip Hop. By Melakulango. XMA18. Time free featuring Lonene. Can I say Chibulwa? XMA18.
Best Xitsonga hip hop song. lava i va yimela ku langwa Sign Free featuring Lonene Nkari. b Kenaise Chibulwabulwa. c D Michaels Makelwane. d Spola Daya. e Socha B featuring Prefix and Karani. Kuvota eka xiyenge lexi rhumela rito hip ku nga HIP na letera nqambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i R150 ta mahala a ti tirhi. ku vota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023 nomboro yin'we yi vota kan'we ku na swipimelo Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina XMA18. Sislina wonge ash lavile mara u cince mihleketo. Ala a wu lava ku vona Khensani ku sungula ne. Oh, hi so la ka makhelwane. Ah no makhelwane man makhelwane. Na dokotela amara hi lo mutwe lavisiwana. Na swi tiva ku n'wina yi lava katara ta kona ti ri live ti kha ti vonaka. Loko ti buwa ti kha ti huma nga ku xipuku no. Ndlozi ri nge pfuki. Okay. Kumbe se ti lo fika ti katara. Oh, okay. Jano ri nga pfuka ndlozi musi. Brian, ri pfukile. Ya, u nga swi ya kona musi. Ya. Ah no, u nga ku yi ta hlwela. Dokotela va ri leya n'wina leyi. A mo ta mi jikajika ntsena ku fana na mina, ma swi vona ku a ndzi ti karhata. Okay. Xiyenge lexi landzelaka. Best Xitsonga House. XMA18. i mpfumawulo wa hina Best Xitsonga house song. lava i va yimela ku langwa A. The Rocker featuring Color LED na Timoto Shilenkuwe B. Makhadzi featuring Penny Penny Mililandu Band C. When Natango featuring Spikos Ayidibaneni D. Peter Teenage Boys Kabalungu Amama Piano Remix E. Shoma Josie Chale Ku vota eka xiyenge lexi rhumela rito house ku nga HOUSE na letera nqambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i R150 ta mahala a ti tirhi. ku vota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023 nomboro yin'we yi vota kan'we ku na swipimelo Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina XMA18. Yimela ku langwa hinkwavo lava va nga tivisiwa ku fikela sweswi va ri ku na vanhu vo tika ku tlula tinqambi mahlupha mi lava ku fika hi nkarhi wo karhi mi lava ku xiximiwa hi swo karhi a mi lava ku tlanga mani a nga si tlanga kambe va ri loko mi nghena studio ma swi kota ku tirhisana se a hi languteni i va mani va nga kota ku tirhisana lembe leri eka Best Xitsonga Collaboration. XMA18. i mpfumawulo wa hina Best Xitsonga Collaboration Song. lava i va yimela ku langwa Xami C featuring Brian Bomba na Chava. B Makhadzi featuring Penny Penny Milandu Band. C Shamakombo featuring Salani and Heartbeat Switori swa Magayisa. D Deliver Bakuvele featuring Pesi Mfana Mfole. E Mr. Post featuring Nomonde Rojam Vusiwana bya Vatswari.
ku vhota eka xiyenge lexi rhumela rito call ku nga COL na letere ra nkambi leyi u langaka yona eka 45859. SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. ku vhota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. nomboro yin'we yi vhota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina. XMA18. Xitsonga Best Collaboration. Lexi landzelaka Best Xitsonga Duo or Group. XMA18. XMA18. i mpfumawulo wa hina. Best Xitsonga Duo or Group. lava hi va yimela ku langwa. A. Oscar Makamu na Majuvani Sisters. B. Peter Teenage Boys. C. Chakas Maluleke na Makhanani Sisters. D. Van Baptakaro. E. Daniel Brothers. Ku vhota eka xiyenge lexi rhumela rito duo ku nga DUO na letere ra nkambi leyi u langaka yona eka 45859. SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. Ku vhota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. nomboro yin'we yi vhota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina. XMA18. Ai va beleni mavoko va yimela ku langwa hinkwavo. Hi ba mavoko onge hi ta vhotela vona hinkwavo. Mi swi vonini ku ri va ri one number one vote. Ani hi la ku papalata ku xava ti-airtime mi ti vhotela. Hi ya ka Best Xitsonga Male Artist. A hi voneni va yimela ku langwa. XMA18. i mpfumawulo wa hina. Best Xitsonga Male Artist. Lava i va yimela ku langwa. A. Psychology. B. Papa Rulani. C. Mr. Post. D. Shama Kombo. E. West Mtimeti. Ku vhota eka xiyenge lexi rhumela rito mail ku nga MALE na letere ra nkambi leyi u langaka yona eka 45859. SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. ku vhota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. nomboro yin'we yi vhota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina. XMA18. Ai tweni xiyenge lexi landzelaka ku nga Best Xitsonga Female Artist. XMA18. XMA18. i mpfumawulo wa hina. Best Xitsonga Female Artist. lava i va yimela ku langwa. A. Nomonde Roger. B. Hlamisisi. C. Ngodima. D. Makhadzi. E. Shoma Jozi. Ku vhota eka xiyenge lexi rhumela rito female ku nga FEMALE na letere ra nkambi leyi u langaka yona eka 45859. SMS i 150 ta mahala a ti tirhi. ku vhota swa pfala hi vusiku bya ti 26 October 2023. nomboro yin'we yi vhota kan'we ku na swipimelo. Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina. XMA18. Yimani ni xavelela. So those were just singular songs. Nje, one song, female, njalo njalo. This one is where we look at the entire work of an artist. Xitsonga Best Album of the Year. Mi ta ni ngetela molo. i mpfumawulo wa hina. Best Xitsonga Album. lava i va yimela ku langwa. A. Oscar Makamu na Majuvani Sisters. Vana va sesi. B. Psychology. Nsila wa yingwe. C. Mr. Post. Wathwa mkhava. D. Nomonde
Roger Shimusana Sammy Boy xidumbu xa vulavula Ku vota eka xiyenge lexi rhumela rito album ku nga ALBUM na letere ra nkambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i R150 ta mahala a ti tirhi. ku vota swa pfale hi vusiku bya ti 26 October 2023 nomboro yin'we yi vota kan'we ku na swipimelo Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina XMA18 akhensa swinene. So ifike amakumu ya swiyenge hinkwaswo leswi a hi mi tisele swona. The very last one lexi hi nga ta mi nyika xona, it's Xitsonga most popular song of the year. A hi tweni. XMA18 i mpfumawulo wa hina Best Xitsonga most popular song of the year. lava i va yimela ku langwa A. Papa Rulani Avuxeni Xigazeni. B vanhu va mtakaro ka gaza C. Xamakhombo Switori swa Magayisa. D Brian Bomba ka titimela E. Wayne and Tango featuring Spikos Ai Divaneni. F Mwadima Slay Queen G. Makazi featuring Penny Penny Nilando Bear. H Peter Teenage Boys Kabalungu Amapiano Remix I. King Tsonga Bafana I Trouble. J Shoma Josie Chale Ku vota eka xiyenge lexi rhumela rito risimu ku nga RISIMU na letere ra nkambi leyi u langaka yona eka 45859 SMS i R150 ta mahala a ti tirhi. ku vota swa pfale hi vusiku bya ti 26 October 2023 nomboro yin'we yi vota kan'we ku na swipimelo Munghana Lonene FM Xitsonga Music Awards i mpfumawulo wa hina XMA18 Thank you. Akhensa swinene. And congratulations and well done and good luck aka tinkambi hinkwato leti ti nga kona ka swiyenge swa hina swa 14. Yeah. I tlhela hi ku eka n'wina kumbexani mi nga tsandzeka ku va ma yimela ku langwa mo tlhela mi zama lembe leri taka no vula ku a swi vuli ku lava va nga kona va yo mi tlula ko va ko fanele ku hlawuriwa va ntlhanu ene tinqambi hi tele ntirho wa n'wina wu sasekile tinqambi ta hina hinkwerhu hi mi rhandzi ntamu hi nga pimi a hi va peleni mavoko So Khensani, Hi. mina na wena hi vulavule kusukela loko ntirho lowu sungula Yeah. ne? Mara a hi hina ntsena hi nga na mavonelo yo karhi un'wana na un'wana loyi a nga rambiwa la ku na leswi a nga lavaka ku swi tiva loko ku ri na un'wana a nga na xivutiso and ku hava xivutiso xo biha xivutiso xin'wana na xin'wana as long as mi nga vutisi ku ya dyiwa nkarhi muni. So if we've got members of the media or just interested guests who are interested in knowing one or two things that were not made clear, hi wona nkarhi wa ku mi vutisa sweswi. Xivutiso xin'wana na xin'wana, as I said, it's acceptable. There's a mic in the audience, so if you just raise your hand, mi kota ku mi yimisa voko, ivi ku va na swivutiso, va ta mi hlamula. Hey, gentlemen, are you ready? Are you ready? Okay, we've got the first question coming up right at the top there. Okay. Okay. A ni la ta vutisa hi xiphemu lexiya xa, I think ka lexiya xa best family male, I think it's a male. Ku nga na Makhadzi. I yini lexi nga endla ku ri a va kona ku ri hi ku miri it's a male.
male artist. Xitsonga best male artist. DJ Brian, I tell you, No, sorry, female. Sorry. Oh, amuki kokwalo ka yini makhandzi arika best Xitsonga female artist. Yes. Okay. Okay. And then xin'wanyana eku i yini lexi endlaka munhu ku a qualify ku va a va ka ku langiwa or Okay. ka ku voteriwa. Okay. So, Kansan, so just to be sure and to be clear, Yeah. milava ku tiva ku why Makadzi a nominate ka best female artist. Mo tirhisa nhloko ntsena hi ta hlamula kahle. Xitsonga artist. Okay. Best Xitsonga female artist. Okay. Oh, and I'm Tsonga. Okay. Ni sakamani mic kan'wina ne? All right. Baku so se rose. I boss ya hina lava va beleni mavoko. Okay. Hi va lava xivutiso xa Makadzi na ku va vona. Okay. Munghana Lonene FM I radio leyi haxaka hi Xitsonga, not limited for Vatsonga. Mi ta tsundzuka hi 1996 we changed from Radio Tsonga hi va Munghana Lonene so that we embrace everyone tanihi ma-Afrika-Dzonga. So nqambi yin'wana na yin'wana leyi yimbelelaka risimu ra Xitsonga ha ri tlanga ka Munghana Lonene. Okay. Xivutiso xa vumbirhi a ku ri ku Lexi qualify-saka munhu ku va a va ka yeah, lexi qualify-saka kambe a hi hlawula kusuka rini kufika rini this time. Okay. Lexi qualify-saka artist ku va yi tikuma yi nominate-wile a ni ri hi languta period ya kusuka September? September to 31 August. So hi languta tinsimu leti ti nga humesiwa hi nkarhi walowuya ti tlhela ti kuma airplay. Allow me to take you through the process ya ti-nomination. A xitichini hina a very solid, dedicated committee leyi yi langutanaka na ti-nomination. I'm currently acting as a programs manager of the station, but I don't even have a say. Yaku who to nominate, na ku ri loyi nga n'wi nominate. Kuna committee na mina ni vone ti-nominees today ku fana na everyone. So that committee, hina ti-committee timbirhi, actually 3. There is music committee leyi tirhanaka na ku loko ku release-wa tinsimu ti ta a xitichini va endla listening session va yingisela ku ri this song ra qualifier to fit ka our airplay na. So if that song ri qualifier or ri nga qualify, ha kombisa ku ri hayi ku na 1 2 3 4 lungisani la na la na la na la. Ma swi twisisa se ivi ke hi yisa xaka amahlweni na nqambi yaleyo. Then that's the music committee. Kuba na adjudication and nomination committee. It's a separate committee from the music committee. Lava ku nga vona va hlawulaka. Va lista tinsimu hinkwato leti ti nga humesiwa from the period that I spoke about. Ivi then ku va na nkarhi wa ku vota and va tirhisa ti-secret ballot for fairness. Asuna ku mehe I hate Dr. Yvonne Chaka Chaka. And nge va nominate ni ri nexe swi ta va disadvantage a swi tirhi tano. So that's how we do our nomination. Kuna an adjudication and a nomination committee led by Kalanga Pet Matevula. Ai va beleni mavoko. Ai tlhela ni tsundzuka ku ri Xitsonga Music Awards anir mara I Munghana Lonene Xitsonga Music Awards. I tinsimu leti ti fambaka mahlweni eka leti hi ti tlangaka moyeni.
kuna xivutiso le ni kombela loko mi nga si vutisa mi rhanga mi vula vito na xivongo na ku mi huma kwini se mi vutisa. Papa Penny mi ta landzela endzhaku ka sesi le ndzhaku. Avuxeni, minjhani? Okay, vito hi mina Tiakeni Mkhalani, kusuka ka Ngula ya Vutivi. So an lava ku twisisa when it comes ka ku vota, I saw ku ri va ri number 1 yi vota kan'we. Don't you feel like swi limita a person from voting? For example, kuna ti categories ta hambana and we have variety of artists. Maybe mukuma nina lo ni n'wi rhandzaka a nge le ka hip hop and na swi lava ku n'wi votela. Ku tlhela ku ri na n'wana a nga kona ka another category leyi ni lava ku n'wi votela. Don't you think it's not fair for me as a listener kaya ku ri a ni koti ku votela ti-artist ta mina hi mhaka ku ni votele wun'we now a na ha koti ku votela luya wun'wana hi mhaka ku ni rhangi ni vota ro sungula? Xivutiso xa kahle Ngula ya Vutivi. Okay, xivutiso xa kahle ngopfu sesi. Monima hi minenge, komba ka ni mi disrespect. Before we launch at around 12 namuntlha, ni tried that SMS line ku ri ya tirha na before we announced on air. Ni vote all categories to make sure ku akuna tikinga ka category yo karhi. Lexi xi humelelaka sesi, a hi swi pfumelela leswiya swa ku you can vote many times as you can. Mara hi lemuke ku nkarhi wun'wana ni swi tivi ho hleketelela ku maybe Papa Penny, ni kombela ku tirhisa Papa Penny xikombiso xi nga hanyeki. Va ti votela va ta xava swi endla pa mi kuma ku nkarhi wun'wanyana na n'we mi ku mara ku fanele ku wine luya. Se laha ku va ku tirhe muscle power, ma ni twisisa. Na ku nkarhi wun'wani muscle power ni vula mali. Se nambara yin'we ya vota ti-category hinkwato yo ka yi nga pfumeli ku vota a hi ngo best female. Loko mi votini swi herini hi yona. You can vote another category. Sweswo mara you cannot vote ka category yin'we kambirhi. Hi lava ku ti-awards ta hina ti va na true reflection. Swi twekelani? Na n'wina vayingiseri va fe va vulavula xilungu sesi Rose va hlamusela ku ri nomboro ya n'wina yi nga vota ka swiyenge hinkwaswo kambe yi nge pfumeleriwi ku va yi vota ka xiyenge xin'we kambirhi. Se mi vota ko talatala hala ka tikhategori tin'wana 1 mara a mi voti kambirhi. Papa Penny? And sorry, before Papa Penny, to add that, loko va kha va vota, for us it's a revenue generation. Mara, on the other hand, she lower our standard xa ti awards. Income. Ai beleni pose ya Papa Penny maboko. I'm sure my one I'm sure I mean your tribalism is wrong. But never sponsor Munghana Lonene is not a Xitsonga, but they're supporting us. Makazi, she sing with me Xitsonga. Milava ku va ventana va pedi hinkwavo se va ku ri a nge n'wi tlangi loyi hi ku i Mutsonga ka ti-radio ta vona. You must apologize that. Who said that? You must withdraw that words. Ni lwana tribalism. Every time lwana xihlawuhlawu nga phindi mi ta marito malama wena a wu vulavula sweswo. And then carry out your jealousy inside. You are not jealous for Makazi, you're jealous for Pen. Matari hansi. No, angata honor. He's a very jealous. We are not tribalism. Thank you so much. Any more questions? Mibulabi tona kumuma wihi kumbeka publication yihi. Obito Eric Piri, Stockfell Talk. Okay. Question ya me ku vutisa ku
is it possible that you can disclose the prize money study category winners? Maybe yambiri kutaba makaya ku the artist letting at a perform is sukleria ebama. Okay. Okay, as possible for now. I'm sure me batwile tatana madikana loko ba presenter. As we all know, SABC he faces financial challenges, so we rely on the sponsors. So we are still negotiating with some sponsors. But Greater Tzaneen municipality ba hinyika mali yo karhi leyi ku ri yona ntsena hi nge swi koti ku rana ti-awards. So we are still negotiating na some sponsors. Hence we cannot say kuri hi ya nyikela ti-award mara mali muni ti-prices. And then na ti-performance we cannot say kuri ku ya performa va mani. Swi na ti-contractual obligations. Because loko hi nga se heta na dokodela xikombiso xi nga hanyeki dokodela hi nge ti hi ta vulavula hi vito ra vona kumbe Papa Penny kumbe Sis Ivoni kumbe Sis Iboni i hashi lemhlophe sivara bela sivara mavona Papa Penny so ha fane hi negotiate hi fane hi negotiate na ti-artist hi twanana ku sayiniwa ti-contract then loko once we are done with the contract hi endla promo hi ta mi tivisa on air ku hi lava nga ta va ya performa loko hi hetini na vona sweswi ha hlengeletanyana macheleni mara swi ta humelela hi tshembeni ene na mali ku ta va na mali yi nga hava the same amount ya last year kumbe yi tlakuka mara yona yi kona but I cannot say the amount yi nge yi hansi yeah. Inge hands. Aye. Imani lina wakangqobo. Mina ko ba advise nyana leyi nga na yo ka timhaka ta ku vota. So swinge phone yin'we yi nyikiwa vote yin'we. A ku ri ku ni voneka swin'wanyana ko va ringeta ku endla sweswo mara u pfumeleriwe ku vota kan'we hi siku hayi ku ri swi va swi ri hi siku u vota kan'we na mundzuku tlhela u ya vota na rini u tlhela u ya vota kambe vote ya koho i yin'we ntsena a wu swi koti ku vota ko tala hi foni yin'we yi helela kwalano. And then swa vumbirhi i timhaka ta sweswi mi nge swa macheleni a swi pfumeli ku ri kumbe swila loko mi famba mi gongonza kumbe se mi le ku swi endlela ni swi tivi mi gongonza hi va ri hi category ku ri kombela mi sponsora this category kombela mi sponsora this category. And again the same thing ko va advice ka tona ti-artist ku ri mi famba mi kombela ka van'wanyana ku mi kombela mi hakelela loyi kombela mi hakelela loyi ku ri loko fika u lava timiliyoni van'wana va chavisa mara loko fika u ku loyi va swi kota ku ri va humesa ku va sweswo ntsena inkomo mkoma hi va peleni mavoko. Okay no lava ku hundzisa yin'wana i comment ya kahle sesi ya cancer hi yo mhaka hi mi rhambini kumbe va party ya launch ya hina n'wina ti-veteran ta hina ku mi kota ku hi pfuna hi ti-ideas ha cancer swinene. And then leswiya mi nga swi kombisa hi leswi hi nga ku swi endleni xikombiso va Standard Bank hi vona va sponsoraka Song of the Year hi le ku negotiateni na ti-category tin'wana mi swi twini va ku ri there is another category leyi hi nga ta yi tivisa and we're definitely going to have that category ha hi lavela mali. So and then leswiya swa ku vhota kan'we na hi ta swi languta i mihleketo ya kahle hi ta swi languta na ha swi twisisa leswi mi swi vulaka loko hi fika hi ku hi lava a million hambi va masipala va chuha loko hi vula ku hi lava mamiliyoni ya so so mara sweswi hi teke approach ya leyi mi hi vulaka like Dr. Hlati va sponsora traditional song category sweswo so hi leswi hi nga ku hi teke that approach. And I cancer thanks so much for your comments. Right. Kuna xivutiso kwalani?
Okay, let me note all the questions. Let it think on. I am send my book inquiry now, and so I can note you. If it no pal. My name is Buitumelo Moase. My answer to, I want to ask Limpopo Tourism Agency, what is their role they are playing towards these awards? Oh, Limpopo Tourism Agency? Iye ni mishindlaka. Nkombela ku va defend. Minga ba chavisi. Please. Minga ba chavisi ba Limpopo. Ha va gangisa. We are still proposing them. So minga itlhabiseli bolo. Hayi, malume. Kambe malume imalumani ba uma kwini? Hayi bona, they are our potential sponsor of one of our category. Hence, but drive all the way from Pulukwani, Vatala, ilawa sesimjaji. Bona chief ya marketing ka LTA. So bangeti la for mahala, no. Okay. Ich put so hetelela leshne. Ina. All right? But Ronald? No, Nakesa. Hey, Vitorero Aramina. You? Mr. Mabona from Blackmoss Production. Okay. Shibutsa Shamina Kuriku. Na itsakesiwa ngofiwa municipality va na lava sponsora ku ni twa va malembe manharhu. Swi nga koteka ku mi pfa loko mi gongonza ne le ka tin'wana ti-municipality na ku na kona ti-award letiwani ti kota ku fikelela xikombiso Collins Chavani municipality inkomo. Okay, I cancer. Ha swi endla sweswo a hi swi ringetini ivi ku va na khombo reriya ri nga va kona ra meyara a hi swi tsakerini ku ya kona ntsena mara is impossible ku hi va thaya va ri 2. Ku na ti-benefits leti that particular municipality as a host va faneleke ku benefita in terms of economy ya that municipality. Loko ku va na ti-awards ku ta va vanhu va ta buka ti-accommodation van'waswimawusa ni vula ti-hawkers va ta benefita from ti-tourist leti ti nga ta va ti ri kwaleni lembe leri na va Dr. Yvonne Chakachaka va Mamngcobo va ta va ri kona. So mabona va ta va ri kona nkowankowa se va ta atlela ka ti-5-star hotels ta kwaleni swi booster economy ya that municipality. So hence loko hi gongonda we agree with them ku ri va sayina nyana long term nyana masibona so that va Giyani va nga ti tomorrow va ku we are in hina offer yo tlula ya lavaya. Hope ni mhlamule kahle. Ai beleni swivutiso mavoko. Se hi bela tinhlamulo ta kona mavoko. Va kona lava nga rhumela mavonelo ya vona ka Twitter hi leswi nga le ku humeleleni eka siku ra namuntlha hi vurini ku ri hi tirhisa #XMA18. Lava nga rhumela eka siku ra namuntlha va karhi va ku hawa swa va tsakisa sweswi nga le ku humeleleni. Ta hlaya timbirhi tinharhu tweets hi nga si va na Dr. Sophie a staging. Godfrey Manyike u ri hi ti 4 November Nkowankowa Stadium Atsanini ni ri hi ta va swin'we kwale. I vayingiseri va hina va lava rhumelaka van'wana lava nga rhumela va ku yes ntiyiso vunanga bya hina bya Xitsonga byi na huwa but bya nandzika. We are trending as Vatsonga. Yeah? Yeah. So one of the best news kusuka ka ntirho wa hina wa namuntlha Khensani i ku the voting lines ti pfurile sweswi as we speak and ti ta tshama ti pfurile until vusikunkulu bya the 26 ta November. So mi nga sungula ku vota mi yingisela na le ka ti-program ta hina masiku hinkwawo ka Munghana Lonene mi ta twa na idea liya Mamngcobo va nga ta na yona loko ku ri ku yi ta pasa mi ta yi twa yi kha yi pfurha kwala moyeni.
leswi kumbexani hi votisaka swona hi leswi mi rhumela rungula kumbe marungula eka 45859 45859 a hi ngomela ku hlawula ka best Xitsonga newcomer mi ta sungula mi ku new se mi ku A kumbe B kumbe C kumbe E kumbe D swi ya leswaku mi lava yini ani loko wo hlaya un'we va ta ku i lava ye Khensani se va hlaya hinkwayo va ri 5 swi ya leswaku u lava wini lexi tsakisaka i ku marungula lawa hinkwako ya kona ka Twitter na le ka Facebook se loko mi lava ku ya basisa ku liya ya collaboration hi sungula njhani ku nga COL mi ya kwale mi ya kamba mi tlhela mi kambisisa kahle ku ri hi mpela lowu wa ka n'wina u le ka A B C D kumbe E mi nga rivali ku vhakela na ti-social media pages ta hina hinkwato masiku hinkwawo laha mi nga ta kuma vuxokoxoko bya pfhumba leriwani ra masagwadi nkarhi wun'wana na wun'wanyana kusukela sweswi ka Munghana Lonene FM swi ta va swi twala ku ri hi ya ka XMA18 se yanani mahlweni mi karhi mi tirhisa #XMA18 na i mpfumawulo wa hina ku nga slogan lexi hi tirhisaka xona lembe leriwa swin'wana leswi mi lavaka ku swi tiva mi yingisela radio ya hina ya Munghana Lonene FM kumbe mi ya ka www.munghanalonenefm.co.za i website ya hina yi ta tshama yi ri na marungula mantshwa ku tiyisisa leswaku vayingiseri va hina tinqambi ta hina varhandzi va Munghana Lonene FM va va karhi va swi tiva ku se ku humelela yini. One last time, I'm Khensa swinene ku va mi ve na hina namuntlha and hi ta va hi langutele ku va na n'wina nakambe hi sikunkulu hi ti 4th November nkowankowa ha Khensa. Mathikithi na wona ya xavisiwa a swi lavi ntsena ku va mi ti xavela ha xavela na vanghana va hina vavasati va hina vanhu va hina hi xavela vana va hina lava faneleke ku ya nghena stadium vanghana na maxaka ina mina lexi a ni xi endla lembe ra ku hela Sydney i ku loko ni hlangana na munhu a ri Mutsonga a Shoprite a ni n'wi xavela thikithi mara loyi a ni xewetaka loko a ni loko ko fika ku avuxeni kumbe hi ri ku vulavuleni se ni n'wi vutisa ku waya nkonko a ku waya na swi lava mara na thikithi a swi hluphi sweswo thikithi ma ni ku xavela n'wana mani ivi ni n'wi xavela se na n'wehe endlani tani kusukela mundzuku mi ya xava mathikithi ya hina ku ri hi ta va swin'we nkowankowa stadium mi nga rivali ku vhota tinqambi ta n'wina se ti titshege hi n'wina sweswi ku va mi va vhotela loko mo va mi nga va vhoteli a va nge wini mi nga hlamali ku vulavula ngopfu ni yimele bosi ya mina se Rose yi fika stagini yi te ni yimanyana ni nga silela se ni yimini ni pfumeleleni mi khensa our sponsors mlungu wa hina ma va vona na ku tshuka va tshukile va fita ku va mlungu ri yellow bone mlungu wa hina our acting GE radio tatana Siphelele Sicaso na mlungu wa mina lava ya i mlungu wa mina tatana Madikana Limpopo business manager wa Phalaphala Munghana na Thovela ba sekretary va hina va swa timali Butneville Lala na Mr Machimani Sesimjaji kusuka ka LTA But Andries Ndlovu Standard Bank na lava fambaka na vona Dr Thomas Chauke Chief Matsila Dr Yvonne Chaka Minga vavasati vo saseka vambirhi vo ka va nga gugi they are aging gracefully aging like wine Mamngcobo va vo chava ku ya kamberiwa cancer ya vele ka Land of Blood va famba ku na tatana Ngcobo our marketing manager Sis Ruzan Masebe abambonanga tanani bambonanga hina marketing manager wa Khombo hi va Maseve that's why hi mbale to match kahle ho vavasati va xinyori hi lava ku eda ka Xinyori Sisters
Bashigubu Bungeni Shkulu, Mrs. Hilary, Dr. Sophie, our honorable guest, all of you, Nipumelele Mikhensa, na memoniku all protocol observed kuningasiva one. Me endlevan, I langutele only 50 people, only 50. Mara, yo, the turn-up is amazing. Tibelen maboko. Loko no rivala ku cancer DJ Brian. Taban nga tlharihanga. DJ Brian, yena anga endla leswi ami swi wacha la. Hinkwaswo. Ube na ti sleepless nights, almost 3 days, anga tleli, akafane, hi 5 ari studio. Ye mani banenge man. Se na Stanley Makhubele buti wa mina na the team ba TVOB lava bakwanele Cancer Swinene and your team. We don't have enough ways to say thank you, colleagues. Our head of marketing, Mr. Sbusiso Gumbi, where are you? He's hiding. Why? TK. Okay, TK, where are you? Where is TK? Okay. Ibike. Loko no rivala Xolani wale Kenhuku. Xolani yena anga endla na la xikarhi ka Vic with his team. Ti teasers leti amiti twa ku ri ya endla swo karhi. Yena anga swi khomanisa na team ya yena na DJ Matt. Hi Cancer Swinene ntirho wo saseka lowu mi nga wu endla na DJ Brian. Na vukosi ikona xigevenga xa hina xa le ka Land of Blood xikona xigevenga xa Xitsonga ikona vukosi. So team hinkwayo hi rhandza ku khensa Sesikhoni Conizer van'wana va mi vonanga Sesikhoni mo yima va mi vona. Va swi vona a va mi vonanga mi sukile Sesikhoni. Awa. Bari leswiya swinene swi endla ku heteleleni. Ni pfumeleleni ni khensa vatirhikulori lava mbirhi va endle ntirho wo saseka swinene. Ko va sweswi mi nga na jealous mi nga va beleki mavoko ku va sasekini. Mi endle ntirho wo saseka ngopfu but amu mathebula hi vo va hi xavisaka lava hi vo va fanele ku vona ku hi lavaya. Ku ri mali ya kumeka i ndoda liya. Mali yi fanele yi kumeka ku hi kota ku tivisa na category yin'wana leyi ka hina ku nga surprise act. That category hi la ku mi tshama mi yingiserini. I surprise act. Yi ta fambisana na swa performance ta kona. Inkomu xa mina i ku ni kombelane loko mi huma la go and encourage people ku vote. I swi lavi next time loko hi heta hi ti 5 muku ka Munghana Lonene hi xavise masagwadi ku ri ku a mi vote. Fambani mi ya va byela va votela their favorite artists. Mi va votela va ri amen me phela ni ri muhaxi I can talk and talk. Amen, amen, amen. Ai va peleni mavoko. Ai va peleni mavoko. Lavaya va nga khunguvanyisa Papa Penny va la ku kombela ku khomeriwa va la ku endla public apology. All right. All right. Cancer Swinene eka n'wina hinkwenu mi nga kota ku va xiphemu. Ku na Dr. Sophie va yimele ku va Papa Penny mi swi twini lava va kombela ku khomeriwa lava nga mi khunguvanyisa ka n'wina vayingiseri va hina mi nga yingisela moyeni na n'wina mi nga hi languta kwalomu ka social media n'wina mi nga kona la hi Cancer Swinene. Item number 9 ya landzela hala handle eka hina hi nga kona laniwa. A hi ta ku rhanga ku yima lava nkoka va Hosi Matshila so na lava va hi holelaka so va rhanga va ya ti ndlondla kwahala hina hi ta dya masalela
loko va yima ku ta rhanga ku yima Kgosi Mathila loko va ku nyaku hi Xivenda va ri kharilube se hi ta luva hinkwerhu loko va karhi va yini I ku yima kumbe ku va xiximiya swi ya hi swa ku hi endlisa ku yini kharilube inkomo. Okay, ni kombela ku khomeriwa ka leswi ni nga swi vulavula papa Penny matlhari hansi. Inkomo. Ni le ka vanhu hinkwavo. Inkomo. Ni le ka vanhu hinkwavo. Asikisini. Dr. Sophie a hi va beleni mavoko loko va karhi va nghena state. Tamina tokorra.
Zinele kathalu wa mina streka. Ni ku zinele kathalu wa mina ni streka. Ako papa wananga ni strekara. Yeah.
Mara kona mara. Oh, mi karele. I'm karele. And he's